Trump niwe muntu uza kuza kubakiriza igikombe cyabo cy'isi afatanyije na perezida wa FIFA ku isi. Ati byibuza Donald Trump aze kuduhereza igikombe n'ubundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko Lionel Messi ashobora kuba igikombe cya nyuma akinnye. Argentine yagiye izamuka nko ku mukino bakinnye na Misiri, ngo abantu bo kuri VAR ntabwo babanje. Ati rero kuba rero Argentine yacitse Misiri ikazamuka, niyo mpamvu abantu bari bashyizwe kuri VAR iryo tsinda barikuyeho. Kugeza aka kanya nta bantu bari bwamenyekane baza gukora kuri VAR. Hano kandi turi kuganira ingingo y'umunsi, umunsi tugiye kureba ku gikombe cy'isi, umunsi hari finale ijya guhuza ikipe ya Argentine n'ikipe ya Espagne saa 3 z'ijoro. Tugiye kureba rero amwe mu makuru ari kuvugwa, haba ari umwuka uri mu bakinnyi, umwuka uri mu bafana, umwuka uri muri staff yose twese twarangamije amaso mu gihugu cya Amerika na Mexique. Turebe ese ibintu biri kuvugwa ni ibiki. Tugiye kureba ibintu 10 biri kuvugwa mbere y'uko umukino utangira. Abenshi hari amakuru atari meza yo guturuka kuri VAR, ayo no tubaza kuyareba ese nayahe makuru. Turaza kureba n'abakinnyi baza kuza kubanzamo hagati, haba ku ruhande rwa Espagne, haba no ku ruhande rwa Argentine. Ikindi turaza gusoreza tuza mu Rwanda, aho kureba uko Rayon Sports yatsinze ari mugoroba, iratsinze ikipe yatsinze bingahe, ese ni makuru ari kuvugwamo nayahe makuru. Ubundi ndagushimira ko ugiye kuza akanya gatoya kuri iyi video kugira ngo tubane neza kandi ibintu bigende neza. Wowe abashyashya turabakiriye, bakore subscribe, abasanzwe nabo ndabashimiye, aho ngeze kuri mwebwe ndabashimiye. Ibintu rero 10 biri kuvugwa mbere y'uko umukino utangira muri kano kanya. Umukino utangira saa 3 za nimugoroba. Aha ngaha kiri kuvugwa cya mbere, kiri kuvugwa gikomeye, turebye aho imyaka yiwe igeze, turebye n'uburyo ki arimo akina, bishoboka ko Lionel Messi ni igikombe cye cya nyuma akinnye. Rero kuba igikombe cye cya nyuma akinnye, biri kuvugwa ko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo aze gutsinda, atware kino gikombe kindi agisorezaho, byibuze biramwandikira amateka meza ko atwaye igikombe cy'isi, ahita anasoza kariyeri ye y'umupira w'amaguru. Urumva ko ni ikintu rero kiri gukomeza umukino cyane kurusha ibindi byose. Ikintu cya kabiri kiri kuvugwa ni uko Lamine Yamal, uyu ni umukinnyi nawe bahanganye uri ku ruhande rwa Espagne, niwe muntu ushobora kuza asimbura Lionel Messi ku mateka yakoze cyangwa Cristiano Ronaldo. Bango rero kuba avuga ati Lionel Messi agiye kuvamo, Lamine Yamal ngiye gusigaramo, nawe arakora ibishoboka byose kugira ngo amutsinde, amwereke ko ibintu byose bishoboka. Urumva ko rero ni impande ebyiri zihanganye kandi ziri gukomeza uyu mukino muri kano kanya. Ikindi giye gukomeza umukino ni uko ikipe ya Espagne itigeze itsindwa umukino n'umwe guturuka mu majonjora kugeza ageze finale, ntabwo iratsindwa umukino n'umwe. Ikindi sibye ko yinjijwe igitego kimwe cyonyine. Urumva ko rero ikipe ya Espagne irakomeye, nicyo kiri gukomeza uyu mukino muri kano kanya. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi kintu cya kane ni uko ikipe ya Argentine yatwaye igikombe ibushize, ikaba igatuma natwe reka tukisubize kuko ubundi uwagutsinze ntaho yagiye. Urumva ko rero ni ibintu byo gukomeza umukino biri kuvugwa mbere y'uko umukino uza gutangira saa 3 z'ijoro. Ikipe ya Argentine ifite igikombe giheruka, iravuga ati reka tukisubize kuko n'ubundi nta kubyagenda kose ubundi wagutsinze arahari, kandi bafite Messi, aravuga ati rero reka twongere tuyitware. Ikindi umutoza w'ikipe ya Espagne yavuze ati Messi ntabwo yaza gucungwa n'umukinnyi umwe gusa, ahubwo yaza gucungwa n'ikipe cyangwa se n'itsinda yamushyizeho. Urumva ko ni bimwe biri kuvuga ko abatoza
Esipanye nayo akavuga ati rwose dukoresha ibishoboka byose Messi ntadutsinda. Ikindi bakavuga ati Argentine ati Lamine Yamal nawe tumufiteho itsinda rirenga abantu bane, kuko barabizi ko ni umuntu ukomeye kandi ushobora kuza kubatsinda rwose. Urumva ko rero iki ni ikintu cya gatanu kiri kubaho cyangwa se kiri guteza impaka, itese Lionel Messi araza gufatwa nande, Lamine Yamal araza gufatwa nande. Urumva ni ikintu gikomeye cyane muri kano kanya kiri kuvugwa, bataramenya ngo ni bande baza kumufata. Ikindi kintu cya gatandatu kiri kuvuga ni uko ikipe ya Argentine yavuze ati nituramuka dutwaye iki gikombe, kuko ni muri Amerika, Donald nka perezida twemera ku isi. Urumva ni ikintu gitangaje cyane kiba mu mateka ko perezida wa Amerika aza gutanga igikombe. Urumva ni ikintu kindi gikomeye gishobora kuza gukomeza uyu mukino. Ikindi kiri gukomeza umukino cya karindwi, muribuka ko urumva ko n'andi makuru yandi rwose yagaragaye mu minota mike ishize ko abantu baza gukora kuri VAR baza gukora icyitonderwa, kuko hano hashobora gukorwa ikosa rimwe ugasanga ahantu benshi babigendeyemo. Urumva ko rero ko mu rugero rwa Argentine VAR ndetse n'abasifuzi batabanye, basaba ko umunsi rero VAR iza kuganira n'abasifuzi, ibijyanye na VAR zaza gucika mu buryo bwose bushoboka kandi kiza kugenda neza, haba mu gikombe cy'isi kiza kugenda neza. Ikindi ngo ikindi kiza gukomeza, abenshi bari kuvuga yuko imwe muri ikipe iza kuri finali ikomeye cyane, kubera ko ihuza ikipe yo mu Burayi n'ikipe yo muri Amerika. Urumva ko ni ahantu hahabanye cyane, bagomba kuza gukoresha ibishoboka byose kuza gukomeza uyu mukino. Ikipe imwe yo muri Amerika y'Epfo Argentine, n'iyo mu Burayi Espagne. Urumva ko icyo kiza gukomeza uyu mukino kugira ngo uze kugenda neza, kandi uri kuza kuba uri n'ishyaka ryinshi cyane hagati y'abakinnyi, rwose biraza kugenda neza. Ikindi kintu cya cyenda kiri kuvugwa ni uko bivuga yuko ibitangazamakuru byinshi, abafana benshi bari kugenda kugira ngo baze kwinjira, ari abantu benshi cyane, ntabwo amatike rwose yamaze kurangira. Ahantu hose bigomba kugurirwa ari amatike yaruzuye, ngo isi yose ihanze amaso hariya, abatagiyeyo bari kugera ku mateleviziyo. Urumva ko rero nko mu Rwanda ho mu mujyi wa Kigali hari amasare menshi barimo amateleviziyo ya rutura, benshi tujya kureberaho umupira, abanyamakuru bari kuhogereza. Urumva ko ni ikintu urumva ko kidasanzwe, ko itangazamakuru, imyidagaduro muri rusange ibintu bimeze neza, biraza kugenda neza. Ikindi ni isesengura riri gukorwa n'ubundi, haba ari abantu bakomeye, abatoza b'ibihugu, abafana bari gukora deba, uraca ibintu byose arira ni Messi, ni Lamine Yamal, ni Argentine, ni Espagne, ugasanga ni ibintu rwose biri kuba hagati y'abantu, cyangwa se umwuka uri hagati y'abantu ni umwuka mwiza. Bamwe bavuga ati turatsinda, n'abandi ati turatsinda. Urumva ko rero iyo babiri bari kuburana baba bagize nkana. Urumva ko rero ni ikintu cyiza cyane. Ahangaha ikindi tugomba kuza kumenya, hari abakinnyi bamwe na bamwe barimo guhabwa amahirwe ko bashobora kuza gutsinda, cyangwa se abantu bagomba kwitabwaho. Urugero nka Lionel Messi wa Argentine, ni umukinnyi uza gucungirwa hafi cyane kugira ngo baze kumwitondera. Urumva ko tugiye abandi bakinnyi icumi noneho barimo bakomeye, cyangwa se bagomba kuba twavuga ari nk'itafari rihari riza kubaka mu buryo bwiza. Lionel Messi wa Argentine aza kwibandwaho. Lamine Yamal wa Espagne, urumva we ni urucabana rwose, ameze neza. Junior Alvarez wa Argentine, Rodrigo wa Espagne, Alexis Marc Alianta wa Argentine, Pedro wa Espagne, Armino Martinez
uyu umuzamu w'ikipe ya Argentine, Nico Williams Espagne, Enzo Fernandez Espagne, Mikel Oyarzabal wa Espagne. Umva ko ni abakinnyi rero baza kuba bahanganye cyangwa se bavuga ngo ni itafari ririho kugira ngo tutaza gutsindwa haba ishyaka ryinshi. Ariko ikipe ya Espagne iri guhabwa amahirwe menshi kuko yo izamutse itaratsindwa, izamutse itsinda rwose n'irita, izamutse itsinda ibitego byinshi. Uzaza nta kanya iri guhabwa amahirwe ya 59%, ariko Argentine iri guhabwa 40%. Urumva ko rero ni ikipe rwose nziza, ni ikipe ishobora gutsinda, ni ikipe twitezeho twese ko ishobora kuza gutsinda, uza kurusha undi aza kumutsinda. Ikindi hano nka twabonye n'ubundi abagomba kwitegwaho Lionel Messi, kapiteni w'ikipe ya Argentine, Lamine Yamal, rutazamu ukiri muto cyane ufite ubuhanga budasanzwe. Junior Alvarez ni umukinnyi ukomeye cyane wo gutsinda ibitego, agomba kwitabwaho. Pedro ayoboye hagati mu kibuga kandi agenzura umukino muri rusange, abandi umuntu ushobora gutangiza umukino. Uvuga umukino bavuga ngo hari umuntu uza gutangiza umupira, hari n'umuntu ushobora kwaka umupira banawutakaza akajya kuwushaka. Urumva ko uyu mukinnyi Pedro afite Emiliano Martinez ni umuzamu uzwiho gukinira ikipe mu bihe bikomeye cyangwa se gutabara mu bihe bigiye bikomeye. Urumva ko rero ni ibintu byiza rwose kandi bishobora kuza gufasha ikipe ya Espagne kuko niyo kipe iri guhabwa amahirwe menshi cyane. Ubwo rero abari ku ruhande rwa Espagne, abari ku ruhande rwa Argentine, mwese amahirwe masa uze gutsinda, urusha undi azamura igikombe rwose agitwara. Urumva ariyo makuru yaba ari kuvugwa mu gikombe cy'isi. Mbere y'uko umukino utangira ni ibintu icumi biri kuvugwa mu buryo bwihuse. Urumva ko tuzaza gukora ikindi kiganiro mu minota iza kuza y'abakinnyi baza kubanzamo. Isi kipe ya Espagne yabagamo bande, isi kipe ya Argentine yabagamo bande, ariko tubonye bamwe mu bakinnyi baza kwitabwaho baza kuza kubanzamo. Urumva ko ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye kandi tugomba gutwara neza kandi bikagenda neza. Ubwo rero ndabashimiye ko mukineze amatwi. Tugarutse no mu Rwanda, ni amakuru ari kuvugwa na Rayon Day. Iyi rwose ikipe ya Rayon Sports yatsinze Gor Mahia ibitego 2-0. Ni ibintu byatangiye ku manywa y'ihangu, berekana abakinnyi, berekana imyambaro bazambara, berekana abakinnyi bashyashya. Habonye kuba umukino wa gifite abantu bagiye muri Rayon Sports, bagaragaje ko tubonye ko perezida w'ikipe ya Rayon Sports atsinda penaliti nziza cyane rwose imeze neza. Rayon Sports ibitego 2 ni nayo Rayon Day yagenze neza kuko akenshi batsindwaga, akenshi banganyaga, ugasanga ariko uyu munsi babashe gutsinda. Urumva ko rero Rayon Sports imeze neza muri iyi minsi, cyangwa se ubona ko tugiye kwinjira muri Sekafa igiye kuba kuri minsi ya gatatu kumwe na Emirates. Urumva n'amakipe meza bagomba kwipima kugira ngo bazajye muri Confederation Cup. Rayon Sports imeze neza cyane. Urumva ko rero ni amakuru meza. Ikindi ni abari gusinyisha abakinnyi mu Rwanda, muri APR, mu yandi makipe agiye atandukanye. Nta bintu bindi bisanzwe bitari kuba cyangwa se ibintu byagiye bihari cyane. Rayon Day yarayishojwe ejo, yabaye itariki 18. Ubwo rero ndabashimiye, wowe waneze amatwi iyi video ikaba irangiye. Bose uri umugabo, ndagushimiye cyane. Ikindi abashyashya twagiye ku murongo wa YouTube, mukore subscribe, mukande mukazogera kugira ngo video tuzaba tubashyiraho uri muhita muyibona yose. Abandi mwese ndabashimiye, ubwo tuzaza gusubira mu masaha ari imbere tuza kugaragaza urutonde rw'abakinnyi baza kubanzamo 11. Ikindi tuzo gusubira saa 3
tuza kumva rwose ahantu benshi tubaza nyuma y'umukino tubaza kujya gukora isesengura neza turebe ibyaranze umukino n'ikipe itwaye igikombe. Ubwo rero ndabashimiye, dusubire kuri video izakurikiraho. Ciao ciao, murakoze cyane.